umngozi ungakhiphi mangoza vele sekunokuzamula kakhulu nokuhamba ngale speed bohamba ngaso kukhoneni uNkulunkulu kuyehla kulabanye ubona uzomuntu uyakhonza mara noma malo ingcwele safuna ukukhuluma la ngeke akhulume noma malo ingcwele safuna kulesa umlayeto safuna kwenda tinto ngalongeka yende ngayo ngoba malo ingcwele imvamisa yakhe uwenda tinto kulaba ba ready laba active akayendi tinto wena sodosa tinyawo that is why sinjengeyoyo thina asikuboni ukuthi ngalesikhathi sesidosa tinyawo sesibuyela phansi malo ingcwele akasa operate so uhamba ngale ngcondo yakho ene kubhlungu bazana ukuhamba ngengcondo because so hamba ngetinto ukuthi chuna leti ngekho nasevila uNkulunkulu I understand why it is because when ukhonde uNkulunkulu expecting good things uma tinto leti kahle ngekho uNkulunkulu akasiNkulunkulu empilweni yakho ngakho uNkulunkulu wabanelivalo nema Israel ukuthi yes wambe nabo ehlane abanalutho abanatindlo manje wakubona ukuthi inkinga yemuntu hayi lo muntu omnyama inkinga umuntu uphambi kwaNkulunkulu ukuthi lo muntu noma ngabe sewuyentelwe uNkulunkulu lo muntu ubuyele emuva uzwe abancenga ukuthi phela lokho semiyajama etindlwini letikulu tamalwangu akusaseka minga ngani river ngoba uyakwazi ukuthi lo nto lo muntu lo njoba sikhona la lamanye bethu la uNkulunkulu angabenta latinto khohlwana ngaba nje ngikhuluma umuntu phakathi emoveni eMercedes Benz chayi ekhona labanye ngaba bobusisile kahlehle labanye ngeke bathole lutho until baze bavuthwe entweni ukulandzela uNkulunkulu ungakavuthwa uNkulunkulu angayendi mistake bazalwa sinike anganginiki angakuniki vele akakwenda ube so ngoba phela umuso noma usuyavilapha kunaloko kushova kusa mara kuyafana ukuthi ngeke kasho okay qhubeka lapho insizwa hambiloko nkuwa ungabaleki swiluva anikusiluva leswi swi ta humasa makowaniko alright qhubeka kumbe murhi wa vinya wu nga cheli mihandzu sisikhulumekile ngem-grapes vinyo grapes ne wa vinyo lapha ama-grapes akasakhiciti ukuthi kuthiwa uyendwa ivinyo alright hambiloko mtlhawari manje umkhala xa kuyelwe can somebody read with English Olives might not grow on the olive all right trees. i-olive ingile khicita amafutha ye-olive oil from the olive tree noma le olive tree ingasakhiciti ukuthi kube ne-olive oil yabona i-agriculture yongoleya phela uma sikhuluma nge-agriculture sikhuluma ngesisu somhlaba umuntu uma nganasiswa akabhalansi ukona ngabhalansi nganasiswa sisu ngisho lamathumbu lawo so this man of God uveta maybe akaveta igolide nanani uveta tinfo leti business side things agriculture okay qhubeka hambiloko mtlhawari wu nga kanganyisi mubyari wa wona ni masimu ma nga humesi swakudya masimu hinkwera wa tiva hi lawo masimu a nga humesi swakudya ku dry kumile nondonguma nombila usho Habakkuk the prophet of God uthi noma ngaba nondonguma nombila qhubeka hambiloko tinyimpfu tifa hinkwato isibaya siyafa tiyaphela lapha esibayeni kuze kuyanuka ukhathe nawe ukuthwalela manje umntwana kaNkulunkulu phela ukhonza uNkulunkulu sewutoyina njani tawuhlala na okay qhubeka ematshangeni ni tihomu ti nga ha vonaki eswivaleni 18 mina ndza ha ta bela hosi mikulungwana ya ntsako ndzi tsakela xikwembu lexi xi ndzi ponisaka alright okay indzaba yami nayi bazalwane ukuthi njengoba silana ngigcugcutela into lekuthi Sathana angenda sikhonde uNkulunkulu abeke ipicture yelithemba letinto
instead ukuthi sikhonde uNkulunkulu sibeke ipicture yokumethemba yena. And once sikhonde uNkulunkulu sibeke ipicture yokuthemba thina, angeke sikhone ukuhamba naNkulunkulu simethembekele ngendlela ephelele. Sizohamba simcomplainela ukuthi uMaru